Kinshasa ibintu byakomeye mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byahinduye isura, ngira ngo murabyibuka neza ko amakuru yari amaze iminsi aciye kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Kinshasa akaba yari ay'abadepite bari bararahiye ko Kamerhe nategura ibintu bizakomera, ndetse byageze naho abadepite barwana. Amavideo yagiye hanze. Vital Kamerhe rero nyuma yuko abonye ko ibintu bimukomeranye nta kindi asigaranye usibye kumanika amaboko akavuga ati ndeguye, bije kurangira rero yeguye. Byagenze bite rero? Reka tubagezeho uko byagenze ku mugoroba wo ku munsi w'ejo, abantu bose bagiye kubona bakabona Vital Kamerhe abonye ko atagishoboye kuba yahangana n'abamurwanya, ati ndemeye, ndayamanitse, ndeguye. Twihuse cyane rero, reka tubagezeho inkuru y'uyu munyapolitiki Vital Kamerhe wari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yeguye kuri izi nshingano. Kamerhe yeguriye imbere y'abaperezida ba komisiyo zigize inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru mu bantu be ba hafi abyemeza. Kamerhe wigeze kuba perezida w'ibiro bya perezida Felix Antoine Tshisekedi na minisitiri w'ubukungu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari perezida w'inteko ishinga amategeko kuva muri Mata umwaka ushize. Yeguye rero nyuma yuko abadepite barenga 260 yarayoboye baherukaga gusinya ku nyandiko yo kumweguza. Kamerhe wanigeze kwegura kuri ziriya nshingano muri 2007 yashinjwaga n'abadepite bagenzi be amakosa akomeye cyane arimo imicungire mibi, guhagarika inzego, kunanirwa gukorera mu mucyo, ibirarane by'imishahara no kunanirwa kwita kuba depite. Ngira ngo rero murabyumvira ibya Vital Kamerhe aho tayari yamaze kwegura ku nshingano ze, ku nshingano yari afite zikomeye cyane, dore ko yari umwe mu bantu bakomeye cyane muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibi rero turabijyanisha cyangwa aya makuru nitwayavuga tutagarutse ku makuru avuga ko byo perezida Felix Antoine Tshisekedi yakoreye abasirikari bari baraje kurwana mu gihugu cye, aho bari baraje kurwanira ubukungu ndetse n'indaye, ndetse na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Ramaphosa, aho n'ubundi byavugaga ko yari ari muri gahunda y'amabuye y'agaciro, nk'uko byakomeje kugera bivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ku rwego rw'isi bicukumbura amakuru abagenda avugwa. Tugiye kwerekeza rero ku nkuru y'inama yabaye perezida Felix Antoine Tshisekedi akayikwepa kubera ko yari azi ko ari buze kubazwa ibijyanye n'akayabo k'amafaranga, akavagari k'amadolari yagombaga kwishyura abasirikari bari baje kumufasha kurwanya M23, ariko agatsindwa nk'ikigwari. Ubwo ndavuga nabo basirikare baje gutsindwa nk'ibigwari. Twese cyane rero reka tugaruke muri inkuru yose uko yakabaye. Umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC uri kwishyuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za miliyoni z'amadolari, yemereye ingabo zawo zari zaroherejwe kurwana intambara muri kiriya gihugu kirwanamo n'umutwe wa M23. Mu Kuboza 2023 nibwo SADC yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zayo kugira ngo zifashe FARDC, ingabo za kiriya gihugu, kugira ngo zirwane, dore ko zari zisumbirijwe na M23. Kinshasa yitabaje ingabo za SADC nyuma yuko yari imaze kwirukana iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Regional Force. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahoye kuba zaranze kujya mu mirwano na M23 nk'uko we yabyifuzaga. Muri Mata uyu mwaka nibwo SADC yatangiye gucyura ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zarwanaga ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize muri Mutarama uyu mwaka, M23 yigaruye umujyi wa Goma. Izi ngabo icyakora zatashye leta ya Kongo itazihaye amafaranga yari yarazemereye, ikaba yariyemeye kuzatanga ayo mafaranga mu butumwa bwazo bwariswe SAMDRC. Iki kibazo cy'aya mafaranga cyaganiriweho mu nama ya 45 y'abakuru b'ibihugu bya SADC yabereye i Antananarivo muri Madagascar mu kwezi gushize. African Intelligence ivuga ko muri iyo nama abakuru b'ibihugu banenze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba itaratanze amafaranga yose abarirwa muri miliyoni 200 yari yaremeye
kugenera ubutumwa bwa DRC. Iki gitangazamakuru kandi kivuga ko kubera ikibazo cyariye amafaranga Perezida Felix Tshisekedi yanze kwitabira iriya nama yabaye kuwa 17 Kanama nyuma yo kubona ko ashobora kuyimwamo ijambo. Amakuru avuga ko muri miliyoni 200 z'amadolari Leta Zunze za Amerika Kinshasa yari yaremereye ingabo za DRC yashoboye gutangamo amadolari miliyoni 48 yonyine, amafaranga atajyana no kuri 1/4 cyo yagombaga gutanga. Kuri ubu amakuru ava muri Afurika y'Epfo avuga ko abasirikare b'iki gihugu bakomeje gushyira igitutu gikomeye ku gisirikare cyacyo basaba kwishyurwa amafaranga bemerewe ubwo bari mu butumwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitaba ibyo bakigaragambya cyangwa bakajya mu nkiko. Ngira ngo rero murumva ko ibintu bikomeye cyane. Mbibutse ko abasirikare bahuye n'uruva gusenya ubwo bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko usibye abagore n'abadamu bahatwitiye bakakura inda z'imvutsi, abasirikare nabo hari abahaguye bahasize ubuzima, ndetse hari n'abatashye, nubwo batashye bishimye ariko batashye nk'ibigwari. Ubundi umusirikare ugiye ku rugamba agomba gutaha atsinze, ntabwo agomba gutaha avuga ati twatsinzwe urugamba. Dore ko imiryango y'abasaba ko bataha. Ibaza umusirikare wagiye ku rugamba agatsindwa kugeraho inteko ishinga amategeko abasivile nk'abaminisitiri mwabonye bitotombaga bavugira hejuru bavuga bati tuzagenda turasaba ba rebeli abo ba M23 tugende tubarase, batwiciye abaturage, batwiciye abasirikare, tugomba kugenda tukabica, abana bacu barabishe. Imagine kubona abantu nk'abo ngabo bikoza mu gatuza, bakifata mu gatuza, bakumva ko bagira uruhare mu kuba barwana ahananiwe abasirikare b'igihugu cyabo, yaba Perezida Ramaphosa, yaba Perezida Fachibeto, ndetse n'abandi batandukanye bari muri iyo diru. Ubwo ndavuga na Perezida Samia Suluhu Hassan ni wa Malawi. Baje rero gutsindwa bataha amaramasa, bataha baririmba urwo babonye nka ya ndirimbo urwo mbonye bahungu mwe, baririmbye urwo mbonye bahungu mwe kuko bakubiswe n'abasore bitoje neza barwanira ukuri, barwanira ubuzima bwabo, babereka ko ukuri uko byagenda kose birangira gutsinze. M23 rero yarabatsinze barataha, ariko ikibazo gisigaye ni kimwe. Ese izo miliyoni 200 zagombaga kwishyurwa, ni ukuvuga ngo Fachibeto yishyuyemo miliyoni 48. Uyu Chilombo cyangwa Kirombo nk'uko bamwe mu Banyarwanda bajya bamwita, asigaje kubishyura miliyoni z'amadolari 152. Abasirikare baratsinzwe, azayabaha cyangwa yararuciye ararumira, bazategereza amaso ahere mu kirere. Kadutegereze turebe. Nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda, Pilot News TV, uko ngenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, ni nako namwe mugenda mwiyungura byinshi bikomeza kugenda bivugwa ku rwego rw'isi na mpuzamahanga. Ndabakunda, muri ab'agaciro.